Shuruwe Jayona ingine siku jana ile toweka na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo, maua yote anayavika, ndege wote wanga wanapokea chakula chao, asipo shamba na gala. Abemera ko ari Imana itugajije muri aya masaha, tuyikomera amashyi yo Mana twese n'impundu nishi. Sitasumbuka kuwa Mungu ni baba yetu kabisa, hawezi kusahau mimi na wewe, ingawa turashimira Reverend na komite nyobozi yo mu gakiko ka pastoral, madamu banyu n'abana banyu n'abayobozi bayoboye department z'itorero Bethlehem n'abakristo, kumva ko mugomba kwemerera ijuru na Serugo, ijuru na Moses, ijuru na Matayo. Hari abagabo baye bavugira Imana muri iki kinyejana benshi, kuko mwaradutekereje umuririmbyi bavuze neza, ubwo n'ubuntu bagiriwe ukoreshe neza nshuti yaje Uwiteka gushakaho gukiranuka ukamuba. dukomera amashyi itorero kuko ryakoze ibikorwa bikomeye. Shimira bakameramene nabo twazanye, muri abagabo beza bazigiye. Hari ibintu bibiri, hari igihe hakaba n'ibihe, kandi abanyabwenge bakora mu gihe bagakora no mu bihe, n'abatsindwa no kudatekereza ni mu gihe no mu bihe. Imana ikorana n'abamenye kwitwara mu gihe no mu bihe. Shimira abareverend bose baraha, ubumwe bwanyu bw'amatorero bwahe bwagiriza, kubabona iby'agaciro, kandi kuba mwicaye hano ni inyungu kuri twe, kuko muri mwebwe bamwe ni ababyeyi bacu, abarimu bacu, abashaka kugera kure bisunga abakomeye n'abababanjirije mu gikorwa. Imbaraga za Elisa, abahanga bavuga ngo yagendanye na Eliya imyaka 20 kugira ngo azagere kubikomeye. Byamuhaye ibintu bibiri: kugira icyo asiga, 2 gutuza, 3 gutumbera ku ntego. Kugira ngo uzakomere ukwegera bakubanjirije, icya kabiri ukwemera bakakubera koca cyangwa bari. Iyo watujije ugera kure. Rero Imana ya Ibrahimu yaduhaye kongera guhura
mureke tuyikomera amashyi yo mana twese. Waherukanaga kera nyamara noneho dusubiye kubonana mana wadutabara mu minsi ya kera tubeka bakoma amashyi. nanone uzaturengere tugeze ku Mana mana wadutabaraga mu minsi ya kera we nanone uzaturengere tugeze ku imisozi misozi itarare isi wereye uhereye kera kose uruko wakoze. haleluya. Munemere dushimira abandi bantu batatu twese hamwe dushimira igihugu cy'u Burundi, dukomere Imana amashyi kuko batwemera gutera. Mana wadutabara hari ufite amaboko abiri bakoma amashyi muri iyo ndirimbo. Imisozi shimire abantu badukurikirana wese. Umugabo umwe yaratuye mu Mushasha azamuka aje ahantu bazaborora inka, arababwira ngo akunda amata. Atariko kubera kuko vuye mu Mushasha mumbajije ibyo mu Mushasha nubibabwira, ariko ibyaha mu gukama inka sinabimenya. Abanyamurenge baja guca umugani mwiza baravuga ngo uwo gutanze korora n'ukwigisha uko zikama. Aba bacu nabo badukurikirana bari hirya no hino, bari muri Amerika, barimo n'umugaragu w'Imana wayishuriwe. Kurya twese tuzadwishuriwe, ariko kapasite yo gushira mu bikorwa igikorwa birarutana, kandi bitso tubyemerana. Hari abantu bazashaka kubihagararaho ngo naje zabikora. Bene wanyu benshi bamaze kugenda habe ni kanisa ryanyu bavuyemo ntibarohereza na bafu. Mumumenye mumwiyeke uyo shetani yo kahenda Adamu na Eva atashagirega nabuna kitula besha bakuteranya tayemere mutakolwe akabateranya. Umugabo yarishindege, umugabo atanga ifaranga z'amamodoka, umugabo atanga rasyo, kandi umukutano udafite rasyo problem. Shima Imana mutima wanje we, Shima Imana amashibuzi. Shima Imana mutima wanje we, Shima Imana mutima we. iyo bikomeye wiyabye ubabaye ndagutabara mutima we. iyo bikomeye ndagutabara mutima we. Reverend Ndayisaba Eric n'umuryango we munemerere mureke ishari dukomere Imana amashyi kubera we. Seru tware turiye neza, kandi protocol bahano bafite riti. Hari ahantu uzugara mu ivuga butumwa kuvuga ngo Mana iyo giterane kirangira vuba gutaha. Okay, tudatize
topike kigiterane no gushima Imana. Tusome zaburi zibiri arizo turirimba kuko ni indirimbo hano hari abarimu ba theology benshi turirimbe zaburi. Turirimba zaburi 146 hanyuma turangize kuririmba muri zaburi 113 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, ariko turabanziriza kuri iyo zaburi 146 ariyo dusoma, hanyuma twinjira amagambo y'Imana, ariko natwe turanga baririmba mwene data Diakre Serugo nawe afite icyo yahawe. Burya icyo umuntu yahawe ntukamugwanya, kuko n'umugwanya si wowe uzahakora. Ubundi muri tere habaho umuzamu, hakabaho defense, hakabaho na milieu, hakaba na babitere. Navuze igifaransa abakecuru bari ino ndi mu bimenya, ariko namwe mwese ndire ntimworoshe muri iki kinyejana. Ariko guhura n'umugore umwe ejo bundi handamutse mu gifaransa no mu cyongereza, ndavuga ati ibintu bigeze kure. Okay, ninde wabonye kugeragwa tusome Zaburi 146 dusome umurongo wa mbere no wa kabiri. Biravuze ngo haleluya mutima wanje shima Uwiteka. Haleluya mutima wanje, haleluya haleluya maana yake sifu Mungu, wimbo wao malaika. Oh, nitaimba introduction y'iryo somo nayikoze kera. Haleluya maana yake sifu Mungu. Abatari bazi maana ya haleluya no gushima Imana ni kusifu Mungu na kuabudu. Tuze kumfana ngo iyo zaburi intro y'iyo verse nayikoze nayirangije somo. Kabiri, nzadashima Uwiteka nkiriho. Nzazashimi Uwiteka nkiriho. Nzaja ndirimbira Imana yanje ngifite ubugingo. Kandi nzaza ndirimbira Imana yanje ngifite ubugingo. Amen. Ikuzimu Tano kugushima bibayo. Namukirisa mwene wanyu mubwire ngo ikigezweho no gushima tugifite ubuzima. Kigezweho no gushima tugifite ubugingo kabisa. Okay. Iyo nayo ni development. Turirimbe zaburi ya 13. Umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. 113. Sa 13. 1 3. 13 duhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 3. Bibiliya yavuze ngo haleluya mwabagaragu b'Uwiteka mwe nimushime. Haleluya mwabantu bibwagiriza mwabarundi n'abarundi kazi mwabakongomani n'abakongomani kazi. Nimushime izina ry'Uwiteka. Nimushime izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye aho izuba rirasira. Sukuma. Ukageza aho rirengera. Aha. Izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Amen. Uhereye iburasirazuba. bavuge gukomera tugiye gusirimba buke mu ndirimbo imwe ya kera yitwa ngo nijoro mwaraye muririmbye, ndavuga ngo turongera tuyiririmbe buke. Yende tweke ifuriro ivuga ngo Yohana ye wari dere kumbinga anayumva pinga nanga Bwana Moses. Yes. Ababekinga murafata microphone ndabizi mwese kuko muri abanyafrika. Niturangiza turata twinjira mu ijambo. Kwito hata isite passe héritation de forme.
Yohana ye wali nilikumbinga anayuva isu yamuikira Yohana ugende wiraba kayegerera Yohana ye wali nilikumbinga anayuva isu yamuikira Yohana ugende wiraba ikihe kayegerera Yohana ye wali nilikumbinga anayuva isu yamuikira Yohana ugende wiraba ikihe kayegerera Yohana ugende wiraba ikihe kayegerera Yohana ugende we ugende wiraba ikihe kayegerera Nakiza miryango we iturindirire otuyi tugayimbe balye n'abaganda n'abamusa n'abaeliya tugayimba tugayimba n'abana bitwe tugayimba n'abaeliya n'abapaulo karegeya tugayimbe kadona nawe tugayimba n'abapendeza abana bitu bakatusiga ibongi tugayimba Eshilewe Frishasi tugayimba Icyanya kinini cyano Engesiwa tugere mwadata agawe Ebafire tugayimba Efera nyakosi tugayimbe data tugayimba naba tugayimba esala atapikisila kwa bemba la kosi tugayimbe serugo we ina tugayimbe serugo tugayimba nako twahika mwigulu we tugabona bakatutanga yobe tugayimba we Moses tugayimba Moses we Afara tugayimba refera we Asasika pesa la kote Kana vire tugayimba tugayimba balie tugayimba we tugayimba we irashimana we koko datarura tugayimba we Wilo tugayimba we tugayimba we
barayimba we Bino ngaho dato tagari bitu yuko binuka exercice passé tagari su Isalala Sangara Isalala nimwica nimuzamure ibiganza Hallelujah. gira tuvuga aya magambo y'ubwami bw'Imana nimuzamure cyane haleluya haguruka usezere abantu bose ubabwire ngo bye uragiye hanze Na upanikiwe. sezere kabisa Waganda mzee waganda reka naje museze ariko uza twibuke ugende bwisha ni mu mutunga ibigaza mubwire ngo muzee tukibagirwa nk'abandi Abagenzi. alala sala nigiterane cy'abashimwe ariko ibyawe ntibirarangira andika aya magambo nugerayo imyaka 5 uzaba wagarutse kandi ibyangombwa ntibizakugora kubona abo uzasanga uzabatanga kubibona impamvu nimwe hari ibyo uzakora muri iki gihugu cya Afurika gusa ibindi simbivuze hano muri rubanda uyijindola ngubwire byohe bindu bibiri na
turavuga ngo Dawudi ni mwene Yesayi kandi ari mu bagabo baririmbye Zaburi nyinshi 70. Ikibazo cy'ukuririmba yari umugabo navuze kuko yari afite ibintu bigera kuri 4. Cyambere ni umuntu wa mbere yabirimbye Zaburi ya 51 aravuga ngo Mungu niumbie moyo safi. Yarazi kushikiriza imbere y'Imana akavuga faiblesses, akamabwira Imana ngo Mana singiye ku mugabo baza bavuga ngo nifu, ariko ndabizi kuko ari we kizigeza naje wawe gupresent itegeke zaje, lakini sasa naomba uniumbie moyo safi na ufanye roho iliyotulia. Yeme navuze ejo kuko ahantu bose centre y'ubuzima bw'umuntu ni umutima. Iyo umuntu apfuye bazamavuga ngo umutima wagize gute wacikana. Umuntu wese wahamutse kurya ndibiza bihera mu mutima. Umutima wawe nubura amahoro nuko ibindi binyita byose byagize problem. Mungu niumbie moyo safi ufanye roho iliyotulia ndani yangu na usinitenge na uso wako bali roho yako usiniondolee maana mimi nimejua makosa. Presentation Daudi aravuga ngo mnamenya makosa tana yangu ndiyavuza yundi muri iki kinyeje naho kuvuga umuntu ngo avuga makosa ye azamavuga ngo yewe ngo uzuriya muntu ngo je ndamuzi ngo twarabanye ngo ahora n'umunyamakosa banza uvuga yawe ntukazushorerana n'ayabandi kuko naho bakurebisha ugira kote fort ukagera na faible. Abanyamurenge bavuze ijambo rizima baravuga ngo nta mwiza utagira iki nge none usaze kuvuga abandi wabanje ukivura. Presentation ya Daudi icyo duha ngo tugira abantu bavuga presentation yabo imbere y'Imana babone kugoronzoka baze kubana kuko ikiza anza n'Imana. Iyo banjije Imana izi gushikiriza abantu. Sasa icyakabiri nuko twavuze ko Daudi bakamutaye ariko nzi yatima isi zagute ariko ntugatima watu wakutupe lakini wewe usitupe mu. Ijambo rya gatatu baramwibagirwa. Abantu ni bakwibagirwa kuko kamere y'abantu bari muri systeme yo kwibagira no kwibagirwa abandi. Kandi hari umugabo w'umunyabwenge yavuze ngo biragoye ngo umuntu kuja gusaba uwo yimye. Iyo umuntu yibagiwe azamaba kigifu akamahota akamaje gusaba umuntu yimye kubera kutibuka. Akamahota neza ngo yewe gukuga ibintu byakomeye hano hanze noneho naje kugusaba ngo dutabare hani wacu ndi ibintu byiha bigenda neza usaba uwo wimye man uza turinde uwo mutima. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Nimuzamure bikaza. Amen. Abafite amaboko abiri ni muyazamure muyahetse. Nimukomere Imana amashimeshi cyane. Ijambo rindi rya Daudi nubwo ibyo bintu byose ngo babikoze ngo arangize ngo ndiyibagirwa ibikoresho baramubwira ngo mwana ugende mu bibuzi ibe mundu ukagenda ibera we ariko Daudi natoke bumuntu wala mu bibuzi ndazo ngora ariko ndagasiga ibirugo. Abantu baza bashima tibataye ibikoresho. Umuntu wese wataye ibikoresho tiwabona ukuntu ushima kora kugikoresha wamuze. Nilikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sitaona mwenye haki ameachwa wala uzao wake. Ukiomba chakula mchana fadhili na uba nilikuwa mzee lakini sitaona mwenye haki wala uzao. Ukiomba chakula
baravuga ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi ngo bingibone ngo ariko siko byose bigirira Imana yakuriye umugabo witwa Hanani inzira ku murima ibyakozwe n'intumwa igice cy'Icyenda n'umurongo wa 10 mukamuhomboka iramubwira ngo ugende uhure n'umutipe witwa Sawuli nguwo ni igikoresho cyanje. Hanani yamuvuga turira ari mu bandi akatugirira buri gomu yakakaya imifurege yose akagisuza none kigezweho ni kigiki ni umubandi ukomeye cyane n'umwicani n'umuntu wayitikanye n'umuntu usutugirira nabi. Imana yamubwira ngo Hana uri muri pasi jewe ndi muri press uwawe wita kuko ari umubandi jewe ni igikoresho. Ndamukiriza mugenzi wa mubwire ngo uzakwita kutari igikoresho umubwire ngo niyo capacity ye ari kuri igikoresho. Amashukuzi barikiwa mchana baba na ubarikiwe mchana baba na ubarikiwe mchana baba na ubarikiwe mchana baba na ubarikiwe mchana baba na ubarikiwe. Ni musamuri bikaza bya sema haleluya ikala sala aramubwira ngo uya ni chomba changu wowe uramurebera muri pase muri kahise ariko muri ubu muri none muri pressa ni igikoresho kirugu cyane kirira. Imana ivuze izibwira abantu bose ngo tezevu muceceke kuri ki ndasenze muri iki giterane abari bazi ko nawe utoshima ibacecekeshe iguheza amashimwe. Haleluya kuri kwase kumusha ibabwira ngo tezevu kuri ki cheka juruwe tegeka dose biremera juruwe tegeka dose biremera juruwe abateologika hangaha ngo se ukuni gutatuja turi mashimwe nanje mfite degree muri theology ndayifite anganyibitseho ariko twaze kubyirataho. Paulo yaravuze ngo nimba ari by'ubwenge narize nimba ari umufarisayo ibyo byose ndabizi ndi uwambe nimugera juruwe ndabatangarije uyu munsi wa none muri aya mashimwe abantu bose bashaka kukudashima Satani yashaka kudashima uyu munsi wa none tezevu ceceka mubagomba gushima nawe winjire mubagira gute mubashima. Amen. Abigishwa ngo bari bamaze guhungira mu Yerusalemu ngo bageze muri cyo gitaramo umuhungu witwa Baranaba ngo akambatana na Paulo. Bibiri irambwira ku 9:26 ngo baraboneka ngo bagere Yerusalemu ngo baramuhunga. Baranaba yamubahamagara yabariye mureko kupumuka mutapumuke uyu tipe nimugera muke sama haleluya ntabwo akiri muri ya seve twamureberagamo ubu byarahindutse. Juraka kwikorera abandi bantu tuza aho baza bahurira n'Imana bakaranje ibyaha ngo jewe
undi mukubona uriya muntu badahagaze neza sha uba mu nda yese uba mu kanwa ke uba mu mivugire ye uzi ko abantu basaze muri kinyejana ngo kandi njawe ngo se nimukumubona neza aho wawe se ubana na wase mushamurarana mushamuvugana juruwe ukoma amashi gusa arababwira ngo jenari pari ngo yabwirizaga ubutumwa abantu barakizwa namba tu mbona abarwayi bari bahari naba ngo bakize icya gatatu namubonye neza ngo ari mu bwiza bw'Imana none si wa wundi kirugu cya Mungu ni chombo cha Bwana mwese ukumura muri bikoresho by'Imana ibikoresho by'Imana byaje gushima Imana nimuzamura ibiganza nimuvuge ngo haleluya haleluya nimwongere cyane haleluya haleluya reka tuyizamure cyane haleluya bimisala kolonga sarde kanulamu asika numvise ibintu byamanutse ano kono koko katwasi tugende n'ijambo ibintu bitaza kubibindi ya twasomye zaburi hano niyo twaririmbye iyi zaburi ni zaburi ya Dawidi intro yiwe yamavuga ngo haleluya mutima wanje shima Mana ndagushimisha umutima wanje zavuga ibigwi by'amaboko yawe Mana we Mana zagushimisha umutima wanje zavuga ibigwi by'amaboko yawe ayi zavuga inasa wagiriye Mana we cyarihe cyarikomeye ninde utarahura nabyo abana baje ku ishuri ngo zabuze ifaranga ukama wikubita hano atabandi kera bazijanye wikubita ati nukuri ko Imana haba na zazindi zo kunguka ati kera bazirangije ariko wagira gutya bazitwaye wagira gutya Imana ikama ikugoboka hindukira na mwene wanyu umubwire ngo ntabwo ari imbaraga zawe zikugejeje hano Mana ndagushimisha umutima wanje turanga mose zavuga ibigwi by'amaboko yawe ababizi ko yabikoze Mana ndagushimisha umutima wanje zavuga ibigwi by'amaboko yawe zavuga ngiye gutanga haleluya kubera kuko twaje gushima Imana ivunagura ibintu bihagaze imbere yacu n'izina ryayo kugira ngo twinjire mu bisubizo cyane hakika ya Mungu izi gusa statu ivunagure yongera ivunagure hari ibyo yavunagure yongera ivunagure ni mubwira muke haleluya 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 sema hey chikamo n'izina rya Yesu sindagera hano ndacyari ku mutima Dawudi arawuta amenya uburemere n'agaciro k'umutima aririmba zaburi 119 n'umurongo wa 11 aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima kugira ngo utazongera kugucumura okay no umuhungu witwa Mose amaze guhura n'imisozi umusozi wa mbere no gutabwa ku musozi ariko ataramenya ubwenge
bamuhishayo. Umusozi wa kabiri ni ukumanura mu mazi barangiza bakaje kumuhishaho. Noneho igisubizo kikaza. Reka nkubwire, Imana ndizi finansa umuntu utagira yishurirwa. Kavuga gahoro finansema ndibuze, icyabuze muri wowe ni imitekerereze yishurirwa. Ko birabanga ibitekerezo byiza n'ubuhanuzi. So nimba utarabona finansema mukaba muraha, abasore baraha n'abagabo baraha, mwarize mudafite za kampani hano muri uyu muhanda, kibazo si Imana. Dore naha kandi umuntu ndangana nuko aresha, umuntu angana n'imitekerereze. Mose umusozi wa gatatu ngo n'umusozi wa finansema wo kwinjira muri presidence, akaba ari yatura changement y'imirire ikaba, imyambarire ikaba, sante ikaza imeze neza, education ikaza imeze neza, ibintu byose birateka. So arangije nuko yabaye iriya mama mu gihe gisa n'igikomeye byabihe, ariko ishurirwa rye ritari muyobora kubita mu mazi. Kandi ibi biri ravuga ngo Yesu n'amazi y'iki y'ubugingo. Mu yandi magambo nyina wa Mose yajugunye Mose mu bugingo. Noneho Imana iravuga toke, ubwo uyu mumama imitekerereze yitabaye yo mu buretwa, nubwo ari mu buretwa, agafata icyavuye mu nda ye akakijugunya mu mazi y'ubugingo. Natwe ubwami twitwa bugingo. Okay, reka bugingo aje kurera uyu mutipe. Hari umuntu wumvise aka kantu? Juru we tegeka byose biyebera. Juru we nimusambure ibikazi. Samba haleluya. Ingela la salalanga la la yalose. Umusozi wa kane barahunga hahani muri presidence barahavuye. Amagi nubwo abantu benshi batagaza barya kera kubera ibihe n'ibintu bijanye n'inkoko, bamwe ndibagaza bazifungura ariko kubera ibihe ariko ibi no professeur ordine ibi sha ibi henda wabikubita ingumi nta nuwabyinjiza ibitego. Umva amakuru n'abatagaza barya amagi nabo. Ese uwo muvuduko wo kurya amagi wavuye ibi juru we nimusamure ibiganza bya sema haleluya. Sema hey pima mambo panga isa ngo si wigituza ndikiza kimurye cyawe kirakurembeje kandi utazugenda uko. Igitagaza umuntu azaba barakana atari uri mu kazi. Umugabo umwe yari umushawi wacu twaje gutema ngo uyu nyarwoza ari hano mu bagabo bari bazi gukora akazi. Uyu sena no umushawi nagaza jana imipangi nicazo nigeze gucaza umupanga wogosha umuntu. Kuri kosa ibihe iyo byakugezeho ndibiza muzandika ibaruha ndibiza binatanga itangazo uzubona gusabya bikabikwishima. No Mose ngo abaserutse media wonu ni musozi wa kane ngo akubitayo ngo akoresha ibindi bibiri. Ikintu cyambere akoresha imbaraga. Nimugera muke
nimuzamu sema hey hari imbaraga zitanu. Imbaraga ya mbere ni ya education, ubwenge. Nubona uwanya akurusha ubwenge, uzabe petit frère we, uzamubaha. sasa imbaraga ya kabiri n'abana. Nimubona abahungu bateye bashaka, mubahamagara mubaze ngo se abazi mu babateye nabaye. Isi ikomeye education n'abantu. Mbahaye ubwenge ubunyi. Nimba umuhungu wawe atarashaka, umubwira hakiri kare n'umuryango wanyu, nimba ari uw'abasizana, nimba ari uw'abanyabyinshi, nimba ari uw'abasegege, nimba ari uw'abahiga, muhite mushorozi mukwera abantu hakiri kare cyane. ntihazashima ibipfu, ntihazashima n'ibiti, hashima abantu. Kudashaka ni ubukene bwo gupfa, mubuza abantu ngo muri abakene. Data yavutse ari umukinege, atujara curi 13, hagiye babiri, turi 11, abahungu 6 n'abakobwa bo. Ubafite abuzukuru baye bakabakaba muri 40, kandi ari kinege. Hindukirana mwene wanyu mubwira ngo se iwanyu hari umuntu utarashaka cyangwa barashaka. Juruwe amashigufu juruwe umunyabwenge umuvuga butumwa wigisha inyigisho z'abashakanye yitwa Mugogo Daniel w'umunya Tanzania. Yageze Australia asanga Kongomani ngo baruzuye mu makanisa yose yagiyemo. Yamavuga ngo nyuma y'imyaka 20 Kongo izaba ifite isi mu biganza. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo urashaka imbaraga, education n'ubwenge. Ngiye kuvuga ibindi bitatu bisigaye gira komeza. Ese ko murafashwa? Urashaka ko kubwira ngo Zaburi ngo ifite isura zingizi ja kwishuri. Abari mbara nuje wacu Bugande nabo barahari. Hano turi mu gitaramo cy'amashini, tukaguheza ubwenge utabwumva nuko. Imbaraga ya gatatu nugukora, kutumika. Mwabagabo nimba muri mukwiriga mu mazu bukira, namwe mwabadamu nimba muri mukwirirwa mu mazu bukira, muza kambitegereze neza, mwagize neza kuntumira. Ese Bibiri iravuga ngo udakora takagira gute? Takazi. None wicaye mu nzu n'akazi rimwe na kabiri na gatatu na kane na gatanu na niposho na niyinga, udakora aho uri wenyine. Hari imisitira mwo kwicara muri abagabo mugatonda ifaranga kuri zijya nyine muhembwa, mugakura kabika nyuma y'amezi 5 mukabona miliyoni 5, miliyoni 1 mukaja kwa mustandere. Ndagize yangu amahoro neza. Urumva twe turabakongomani mugabo turazi gukora amfete. Bariko turasaba bikunze
waza turonderera umwanya tukayaga. Apana turashaka ko tuyaga, waza turonderera umwanya tukayaga. Ntagutegeka uko bantu hano bamwe bavuye mu muka byarangiye gusa ibira tujanye mu nibiki nibikisha inda mukandi kanyira gusaba kurya. Hama mugaca mumubwira ngo mu muco w'iwacu kirazira kikanaziririzwa kuza kuraba umukuru utamuzaniye amata. Amata y'iwacu na ya nyina, ariko twasabaga uzaturonderere umwanya apana kanya umwanya. Nubona dasetse nitwa Matayo uzampamagara. Murashaka iki? Oya nta bintu byo kuba ngo zabarondere nimuvuge nyine. Muhita mumubwira turashaka kurima. Aha nyine turashaka projet zo kurima ibiharage, amasaka n'ibintu nyine n'ibiraya. Hama ifumbire n'ibindi byose mugahita mushaka. Mwakweza ibijumba biriya by'indofanya mubyejeje. Abantu baraha hanze bakunda ibirayi bafite umuvuduko. Iyo mbaraga mwayumvise munda mukiriso mumbwire ngo se urakora cyangwa dukora. Juruwe dukoma amashi gusagira. Abafite imbaraga abayivanze n'ikimana yavuze ni mungerageze muri kicacu murebe kuko ndazabakingurira amadirisha yapana imiryango amadirisha yo mu ijuru. So iyo udatanze icyacu nta dirisha rizakinguka. Uzakingura igiwawe ryo kuri shambure ariko igijuru uri gito ntari zakinguka. Kandi si jewe sintamahizo bivuze mwene rabe matenga n'ijuru ryabivuze. Imbaraga ya gatanu gira manuke mwisha Mose nimara ndangirize kuri Dawudi ibindi ni mugoroba turashari ni muzamure mwaba mugera muri iki ugapo. Imbaraga ya gatanu nukutiyemera ariko kegera ugabatega abandi amatwi. Tiyemera ukasa nk'umuntu utazi ariko ugatega abandi amatwi. Kongera ukicisha bugufi kuko biravuga ngo wicisha bugufi zamuzamura. Umuntu ari mguhaguruka ngo shanja bishoboye nabishoboye. Niba guheza ishuri rya ikuru ya matematiki ureshobora wowe mwana ukuri ngo ndabishoboye ngo muri rusengero. Umugabo umwe wacu baramubwiye ngo nabwirize ngo nawe ntibaza bamutora. Baramutora afata ikintu cy'inani cy'agapapuro ashira hagati ngo aje kugera mu rusengero karatakara. Ngo karangize gutakara kandi hari mu gitaramo cyo mu ijoro. Murabizi ibitaramo byiri wacu muri Kongo. Ararebye arabuze yamabwira abantu ngo yene ko numva kuko aho nari nateguye gusoma sinzi uko byagenze ngo nibamuzanira marinete nayo dore ko yagize izindi imbaraga muri kinyejana ngo akubite mu marinete atoye. Abwira umugore atari ko igitabo cya Lazaro warya ndikihaba cya Lazaro ngo nibamusomere muri Lazaro. Mose amaze kumenya icyo kintu ngo arazamuka agera kwiriba aho yasangaga abakobwa ba Lewuri aribo umutambyi w'Imediyane. Ngo arangize Mose ngo abona abantu babo bagirira nabi. Reka ngubwi ineza y'umuntu n'imbaraga z'umuntu zazituma
arangize ngo arabatabara, ngo arangije kubatabara aba bakobwa ngo bataha kare, ngo Isara babaza ngo se ko mwaje kare byagenze bite, ngo bavuga ijambo ati twahuye no mu Misiri, kandi uwo Misiri muri iki kinyejana nta wundi ni Yesu Kristo. Abahuye na Yesu Kristo nibo baza bashima, abahuye na Yesu Kristo nibo baza baramya Imana, abahuye na Yesu Kristo nibo baza baririmba, abahuye na Yesu Kristo nibo baza batambira Imana. Umuntu uzagukura mu gutambira Imana warahuye na Yesu, uzamusige afite ukunda hagaze. Icyo nshimira Mose ngo ntiyava kwiriba, kandi uwo riba nta wundi ni Yesu Kristo, ngo yamaguma kwiriba, ngo arigumyeho, ngo baraza baramuzamura bamunjiza mu rugo, abona ibyo kurya, ngo arangize ahabwa kuragira, ngo arangize muri kwa kuragira Imana imubonekera mu kuragira. Reka nkubwire, Imana iramubwira ngo se Mose tuwegera handi kuko handi nahera hahe. Mose ngo batangira kuganira n'ijuru, ijuru kugira ngo rizaguheza amashimwe. Hariho parcours, hari intera ndende, muri iyo ntera ndende harimo ubutaha, muri intera ndende harimo indwara, harimo ibibazo byinshi, harimo ibyago n'amakuba, ariko abagabo b'abanyabwenge bazi kugira ngo baguye ku Imana ngo bazazamuka mu mashimwe. Nakuri kwase ko mwijuru ngo arangize gukora icyo gikorwa, ngo babonye umugeni ngo azamutse yinjira mu mashimwe. Nimuheze Imana icubahiro, mvuge Mose ngira ndangirize kuri Dawudi, nimuzamure ibiganza byanyu nimuvuge ngo haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana ngo ayobora ubwoko bwa Isiraheli, igitabo cyo kuva 14 n'umurongo wa 14. Imbere yabo hari inyanja itukura, inyuma n'ingabo za Farawo, iburyo n'ibumoso ni imisozi iteye. Ngo arangije Abanyisirayeli ngo batangira kubwira Mose ngo se Mose, kubera iki watuzanye ukaba tugiye gupfira? Iteka ryose abantu badafite amashimwe no kutamenya icyo Imana yakoze, ntibazi uburemere bw'Imana, ntibazi naho Imana yabakuye naho ibagejeje. Ariko umuntu ushima Imana asagenda muri pasa akazuminga ibyo muri pasa, akareba none ibyo muri pereza, agashima Imana kugira ngo imuzamure muri fitiri, muri ejo hazoza. Imana ikavuga ngo dore ngabo abagabo b'abanyabwenge, dore ngabo bazi imbaraga z'icyo nashize muri bo. Bibiri ijambo ry'Imana, Imana itangariza Mose, iramubwira ngo ubwira Abanyisiraheli jambo la kwanza bakomeza urugendo. Ni mu rugendo rw'umukiza ndasiganirwaho Yesu ari, ndashaka kugera i Kanani ngo twimane yankomaye. Icya kabiri ubabwire ngo baceceke bahurike, ariko bagende bahurike. Reverend Nyuga, Imana n'umuhanga kuva. Inyanja itukura iri imbere yabo, iburyo n'ibumoso ni imisozi, inyuma ni ingabo za Farawo. Yamitanga itangazo, apana BBC, sigahuza miryango, si RPA, si Okapi. Yamibabwira ati itangazo rigezweho ni mukomeze iki urugendo. Ese uyu muririmbyi waririmbye nunyura mu mazi zabandi kumwe nawe, nuca mu migezi tizagutembana, nunyura mu muriro tuzashukundi, ibirimi byawo tibizagufata. Ikemberkano sisi irikanisa bari batarasimata. Imana ifungura referent uri yenyine wakoze iki gitera, yamimbwira ngo mubwire ngo asezera abantu kuko nyine bibaye kuri Muse wowe ntukagira umutima ukomeye uzatwohereze ku ifaranga. Abantu bari kurangiriya hirya, Imana iravuga ngo irangize kuvuga abantu bamongorerana ngo se konta dosiye anafite. Imana kiravuga ukaje mu analize yawe, kapasite y'abantu iziraba hagufica ni mu bakuru ngo turangize icyo gihe yamagenda. None urebe ikintu akoze, kandi ndakeka ni umugabo siki gusa akoze, ari n'ibindi zakora. Uwo ni umugabo Mose ngo bagere hakurya,
iteka ryose Imana nikurinda, Imana ikakugirira neza, muzoza muhimba indirimbo n'abana bawe. Je hariyo nahimbye ejo bundi igiye kuja muri video ariko iri muri audio kera yarangije mu minsi barabayizamuye irari yo gushima Imana. Nubwo ho bibazo bimeze gute, uzushima Imana, uvuge gukomera kw'Imana, uvuge ineza y'Imana. Iyo uvuze ineza y'Imana, Imana ya Isiraheli izivuga ngo uri umunyabwenge. Nimuzamure ibiganza, nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Mose ngo bararirimba bageze hakurya, ngo aza kuririmba Zaburi ya 90 n'umurongo wa 11, aravuga ngo Mana ngo twigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tubashe gutunga umutima w'ubwenge. Ako kantu iyo nza kutakavuga muri aya materaniro nari kuba nahombye muri iri vuga butumwa. Nimuzamure ibikaza sema hey, hey! Utwigishe kubara, utufundishe hesabu. Naho ifaranga abarimu bakumazeho ariko yamahindukira yaruramaye unyigirizo kuharura kugira ngo nimenye ukugira umutima go bwenge. Umva abagabo no kuruka Imana mu ijuru, abagabo bararutana, turarutana gutekereza kubera iki yarabikoze. Ngo arinje muri pasa asanga Ibrahimu yasizire kugicanira ngo bituma aririmba indirimbo Mose nayo ndirimbo yonyine yaririmbye gusa ya Zaburi arayiririmba. Warangije kuririmba yifashishije ngo akabaye kuri Ibrahimu ukundu yasinziriye kugicanira, aravuga ati uyu mutipe wabwiwe n'Imana ngo ave mu gihugu azaja mu kindi agahabwa amasezerano yose, Imana ikajana nawe, none uyu mutipe yasinziriye gute? Iwe yamavuga ngo reka mpomboke imbe nkusasa ikibanza, yamavuga ngo Mana sasha ikibanza muri Zaburi unigishe gutunga umutima w'ubwenge. Ariho n'abandi badahiriwe. Reka mbabwire amakuru, abanyagihugu bamwino muri iyi si na Uganda na Kenya, bamwe abanyagihugu batari impunzi barwaye amavunja cyane. Murabizi cyane. Kambeke umva barire uri pastor ariko bazwa nimutamenya amahirwe mwagize. Mukabona urubyaro rwa aya mahirwe ntimuruzane mu rusengero bakaja kureba gusa Liverpool na Manchester nta ekipe yabo bafite bahaye bitozamo. Mukabona bataje muri Nibature ntibaje muri Sansiku. Hahirwa nta muntu uzuhirwa utaje mu nzu y'Imana. Umuntu wese wahiriwe n'umuntu uza mu nzu y'Imana agashima, uyo ni muheri warahiriwe. Hahirwa basa mu nzu y'Imana gushima. Hano tugomba gutinda. Amakanisa muri Amerika yarakize ubu n'utubari mu Burayi ubu korakorerwa ibindi, kandi iyo niyo twakwikondera twese. Ubu nyine baduhamagaye ejo mu gitondo bakavuga muragiye nta materaniro asubira kuba mwese, bakavuga ngo visa zaje mwese, mwavuga ngo mbega igiterane we. Hahirwa komeza usome. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira ziganisha Siyoni. Danezera Mose kora kugisirira. Hahirwa abantu bafite inzira mu mitima, inzira z'Isiyoni. Hahirwa ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zija Isiyoni. Zija Isiyoni. Nashiramo kabisa. Zamura data. Nabonye
gupfa we haleluya inzira z'iki siyo nishira mu mitima tiba yabo mu mitima inzira z'iki siyo mu mitima nimuzamure ibiganza sema haleluya haleluya ahimidiwe Mwenyezi Mungu hahirwa abantu bafite umutima yaba inzira z'iki siyo abantu baza gushima kandi bayishima ubudasiba kandi iyo bayishima ntibazavuga ngo nimukomere Imana amashyi ngo munsomere Zaburi ngo nimurangiza ngo banyamuco ngo nabagwiyereka ngo basirimbe aho iryo kodesha ry'abantu kandi ufite umutima inzira z'iki siyoni iryo kodesha ngo reve ngo mumbabarire ngo ko numva ngiye gucikana ahubwo waracikanye gusa n'isaha itarage waracikanye umuntu uza gushima nimuzamure ibiganza nimuvuge ngo haleluya haririmba iyo Zaburi abahungu bitwa Ananiya Mishayeli na Azariya na Daniyeli igitaramo ngo kiraba cy'inzozi ku mwami witwa Nebukadinezari ibice 2 n'umurongo wa 23 hari igitaramo gikomeye ngo umwami yaravuze ngo abantu nibatasobanura ngo ibyo yarose bagarenga kukahamba boshi ngabashija boshi bagafo ngabamana reka ngubwire iyo tugeze ahantu hatari inzira imitima y'inzira y'Isiyoni abantu bahagaze bafite imitima y'inzira y'Isiyoni nibo baza basobanura ibintu bagaheza abantu amashini iki ni ikinyejana mu mutima wawe inzira z'Isiyoni uzuheza abantu bapokeza amashini bapokeza bapokeza Amen. amashini Daniel yamatanga itangazo arababwira ati ewe kiongozi wande pole pole hii si wakati ya kuwa watu kandi mutekereze bagiye mu bunyagwishirize abanyabwenge n'abagaga bagande betango n'abagaga n'abantu bari hagati n'abandi kindi cyiciro no muri iyo kategori yose muri ba banyabwenge hagenda abantu bazi bafite imitima y'isi yo imitima y'isi yo muzamure giravuga ya magambo nimuvuge ngo haleluya haleluya somera Daniel bataza kuvuga ngo ni by'amatayo soma abantu bataza basoma Bibiliya nabo tubafashe 2:23 Daniel chapitre 2:23 2:23 Daniyeli eko kumira wane ndagushimiye entro introduction Daniel ashimye kuki tubwira makuru ndaguhimbaza wowe mana yabasogokuruza umpaye ubwenge n'ubushishozi unsobanuriye ibyo twagusabye kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka nabwatara data nabwatara kabisa titwa koma karuru n'amashimeshi kubwira ijambo
tuzamure tugana gutya Hallelujah. sebe bituma imana yo mu ijuru imwizera uyazamure cyane yarangije umwami Nebukadineza arota inzozi ziyobera abanyabwenge ziyobera Danieli wowe nguri impunzi uri impunzi gute impunzi ni mwitete kandi agahingo hari aragufashe nguri ninda kubesha sibi papa ubuhunzi na tambunzuzi zifite iryo zina zifite za banki jewe nubatse Kampala ubu maze kugura n'ikibanza 50% ngiye kubaka etaje na ukatubonaga gusa ngo bamataye ngo bazabasirimba sha tugira umutima wacu n'inzira zijaye Siyoni. kandi mu bibogobo dufite ibibanza muri ko umunsi zahindukira uzareba hazakumuri nagaza ncira abandi imifresh kugira ngo ndebe ko mbona isabuni nigaze gucira umugabo umwe igishanga ndagikana umufresh ungera muhano akambwira ngo ngusubiremo kandi bituma imana yo mwishuru umwami Nebukadineza yitura mu ruzitiro ngo nisubiremo ariko umutima w'Isirayeli uwo nkunda ndamuca Kesekana muhana izahabu murugana igeragereshu muriro Danieli niyigeza emukira Uwiteka Imana abe abero muzakora komeze kurira yarazi yuko iyo yica kandi yakira hirya y'ibisigo by'inzara soma imigani 27:14 twumve wenda ko naho havuga niturangiza duheze umuyobozi wa gahunda adusengera mu mugoroba turasengera amayitaje kandi numvise hari kije Imana yambwiye iyi mbwiye sinza ati Mungu anganuza yuva bini pima Amen. lisiki pepas tatande la kosa na yuva bini referanya kosa na yuva bini Mungu anganuze bini isite paskite le Mungu anganuza kike pesa kandi iyo nganirisha nza numva ivugo zitatu nza numva igiswahili nayuva n'ikifuriro kumva ari kinyamurenge ibyo bintu byo amabimanuka automatic ivuze biraba banzura keda yitege tuge kurangiza 27 10 22:14 uzinduka kare cyane akaja gushima inshuti ye uzinduka kare cyane akaja gushima inshuti ye asakuza
bimubera nk'umuvumo. soma neza. Uzinduka kare cyane akajya gushima inshuti ya sakuza bimubera nk'umuvumo. Akaja gushima inshuti Inshuti ye asakuza. Uzinduka kare cyane akajya gushima inshuti ye asakuza bimubera nk'umuvumo. Ndebo atare baba nabo atara kabisa. Umuhana wawe urangije aho kuza muri nibature ugahomboka mu mazu y'abandi usakuza uri wenyine. Ni muri akiyo system imitima ya igira inzira zishima. Asante. Nimuze muri nibature umunsi umuzava muri nibature baguhamagare kuri office cyane. ibi ndabitangaje. Asante. Umunsi umwe enju uzava muri nibature wumve telefone ntimukaza muzifunga muza muzishyira muri vibration ni inyeganyega ufe kureba izisa ukuntu nye. Turirimbe Zaburi ndangiza naho ngaho ibindi kaho birangiza 88:11 88 88 88:11. Mbese uzereka abapfuye ibitangaza ibicucu bizazuka bigushime. None iryo jambo ni gita dusubiremo. Mbese uzereka abapfuye ibitangaza ibicucu bizazuka bigushime. Point d'interrogation. Subiramo. Hari abantu baza bumva babanje gukubita nk'inkono. Mbese uzereka abapfuye ibitangaza. Uogani Daudi anaimba anasema Mungu utaonyesha wafu ishara. Aho sukuma ibicucu bizazuka bigushime. Hari ibicucu nyine biri kuzimu abapfuye bazazuka bagushime. Nabazuka bagushime. Usibye gusiga igitaramo kimwe cyabaye cy'umuhungu wapfuye atari igicucu yitwa Elisa. Abatipe ngo bafata umurambo we bagerejweho n'intambara bamaho kubita kumva ya Elisa ariko ye yapfuye atari igicucu no umugabo ngo umutipe nawe ngo yamakurikira abandi bamusize bamutayeho babona kandi ari gore cyiza nuko baza bahamba umuntu nyine bamwambitse ariko mara turagushimiye. Reka mvuge rino jambo usimudamigambo Tano kugushima bibaye. Nimureke dushime tukiriho. Dushime tukiriho. Nimuzamura ibiganza. Nimukomere Imana amashimeshi cyane. Mutima waje haleluya. Mutima waje himbaza Uwiteka. Zaza shima Uwiteka kiriho. Mushimire mu ruhamya rw'aba kiranutse. Nimwakira ijambo ry'Imana ry'uyu mugoroba turi kumwe nawe turacyari hano tuzava hano n'akazi rimwe kare kandi gariho abantu biwacu hano n'abaririmbyi banje nta makuru naje kubavizita ntayo mfite sino bashobora bakuramukiriza hano uko nyine mashimeshi kumana kabisa. Barakoze twongera ijambo ry'Imana amashimeshi Bana imumugisha mwinshi. Rero tugeze mu mwanya mwiza wo